Pa ovogodišnja 27. humanitarna međunarodna Lajos Regata Jedino protiv droge prvi puta nastupa ovdje u Sukošanu u De Marin marini Dalmacija. S nama je 43 posade, više od 300 sudionika iz 14 evropskih zemalja. Mi smo fokusirani na edukaciju, prevenciju i rehabilitaciju, odnosno borbu protiv bilo koje vrste ovisnosti. U našu regatu mi uvijek ukomponiramo i kulturno-umjetnički program, a isto tako brinemo i o ekologiju, tako da ćemo imati ekološku akciju sadnje maslina i imati ćemo isto tako ronilačko čišćenje podmorja. Timovi se uvijek poslože i svako dobije upute od skipera. Tu je jako važno da budete koncentrirani, da budete poslušni i da pazite da ne padnete u more. Najzanimljiviji meni osobno je kad smo na moru i kad se natječemo, da se borimo protiv droge, da te sve naše novčiće koje skupimo da usmjerimo u prave ruke. Pošto jedem sa Slavoncima, uvijek ima dobrog kulena. Mislim da je cjelokupna atmosfera sjajna, da je ovo okupljanje divnih ljudi, da je ovo jedno međunarodno druženje. Prije svega ljudi se druže, grle se, veseli jedni drugima, a na kraju ipak ostane nešto što veseli zajednicu. It's our first time here and we enjoyed it so much. The atmosphere was great. We had lots of new friends. Croatia is a great country, very friendly and great hosts. Nije tu sve na pobjedi, nego na druženju i na dobrodelnosti. Biti na moru, družiti se i veseliti se. Život je vrlo kratak, treba je uživati i treba je raditi dobra djela. Svega će biti dobrih ljudi, dobrih akcija, dobrog djelovanja. Evo, da nema nas, sve to skupa bi bilo drugačije i ovo daje nadu. We are definitely going to come back next year. Naravno da ćemo se vratiti. Ako niste probali, dođite ovdje i probajte da vidite šta je zabava. Dođite, neće vam biti žao, odlično je, za pravu smo svrhu tu, to je najvažnije.